ndata mwendo Kutwaiisya wa kameme mka mutongo TV umunde tuyimo kwa imwe kuma museni wake twi useni wa ndeo na ende nikiaone chakalawa na ningi nenda kukethiana njutho cha ndinu wa Kinengo cha Inengo wakatano wa umunde twina mweni kamwe tumonete ndinu wa ilungu situ lembe tu na ende muthenyani wa umunde tuketha tukomana nake atutavi Inengo siake sio nde ila siete na ila tutasiete nitawasal shabeti wa mbuya kangu kethie na njutho cha ndinu wa Kinengo cha Inengo. Hata iwe Yesu. Amen. Hata iwe mwana wa Ngai. Amen. Yako na ingi. Oh yes, asante. Wende hata. Nye nende neza. Na ningutunga Ngai muvea. Asante. Ona kujua uko na improvement. Ndiko na improvement. Uko na ngusheni banini. Kuma yitu alena things change. Things change. Na maundu mende neza. Asante. Apo kete musitene kana tuambie be mundu kuonete. Ni kila sikio nete vandu kiwe mundu ambia twende ndino akili. Meli nikala 11 ingi. 11 ingi. Thank you. Na kwa mazito nitawa MC DJ Mshamba na sioni natembea studioni kenda nuko mutabyondo nika na ndo nende tena ninamukethia muno mwati ndata. Karibuni sana kenda tuithie imwe chathini muya muno. Asante sana. Aende yeto MC Mshamba. Exactly. Beangi tukweseta masito anjala utumia ikabya sala lakini sito la tukweseka na Kinengo chako umunde kila tukunikila nikila chuma neto na hii sito ya. Na hii sito. Ambo twelese Inengo sio ndesi ya kunondo inesi ni mbinge. Exactly. Wewe zinesa. Nye otondo na weta ni andu angi manako thagu etwe binda ya siata meta wa maasla nye ni asla. Na nini thite nundu wa thina ngethia ngunja libusi ndo mbingi na cia develop Inengo kwakwa. Kindu jambe nekie nina ebundizie kuwa na natweka mui very professional na wethe anuwete nesa muno na andu menda uyu wakwa na kunundu wa uyu na bingu hoteli na hoteli waendea na endea na hoteli wethe asa ingi andu emosileki kuka hotelini na kulia ta weekend muno gwithia awe na kulia utikana indu ni weekend kenda withia na compensate masazu matebo na ethe anga ate ya andu cia thini na bika kwikanga nyondo metheka kunena 1 2 metheka na through kwikanga nyondo kunena 1 2 metheka mazia na ile kwithia MC then you na develop Kinengo kingi cha MC unambe yoko na Syathi mambe tata MC twitana twitheka ina mino kala wa Mshamba wake na nazione tuzunga na nyina na bika na kana stage wona na kana monde mo kila cia moko na kwangumea there and there Mutongo TV twinake ni MC Mshamba umundu tukwatene na Kinengo chake cha kuthekaniana Kinengo cha Kutwaiisya Syathi aingi mwaku kitwi makwisi muno ta Kutwaiisya wa Syathi kana MC indinye ngweze ta muthekanyana no ikila siona kona mano natata nambia kunena ithi nini thekie na thela ile ngitwaikie ni twai naku miaka elime vitu na twatheka muno na ya na thekie mpaka na ya ndino akilungu na indi ebinda yo kayumela ingi na nine ninguiwe mwela nguona mundu I grow kana itumia Kinengo chake yubala wa 2022 tibo we. Exactly, that is true. That is true. Kwanda byesa baliende hata ya Kinengo you ningutunga Ngai mupea no ndi ninguona sindu siende ku change njago ya Kinengo gigima no thie cha MC na sioka no nela nguthi banu ngudwika MC muthei matini onge ba no kwitha no na ka opportunity kangi you know na te ka MC ngamanza sound system ngongela bukwa MC no ngele the value of the MC ekangukulie na nukulie kwithia nonete mundu ayenengwa wea na umundi ndikwenda muno tukunikile Kinengo umundi nenda tukunikile growth ya Kinengo nela tunene growth ya Kinengo twinene customer satisfaction kana kuyanisya mawendi ma client ule wapikio kwata kaingini nona mundu anengwa etwa quotation ya kulwe Mshamba ngaunenga wea umundi wa Kinengo kuona ni Kinengo cha kucha MC aningi MC ndukana kuthekanye muyutea wendi kama manengo quotation isu mundu ekuya MC ni wekai ni betha singilie ana aya then MC na sound ye ngebe dia 50 na ngili maybe 150 lakini client ye na mundu lo wake kwenda wa sound na DJ ulo wake yu niki matukwa mke mundu anengwa uya ukiwa ni na DJ ni na sound kunenga package nake maybe client ye na preferred DJ wake na preferred sound mundu wake we kwenda ta MC lakini niki mutumia ibuso ya kubulanya client ni muvea muno na kindu chukithete kithini andu muno pyo
madam nundu kwa ngelekanio namba kunenge ngelekanio chathi kila kina imamo sithelu tunendie wethi ape DJ ungi ndamwisi na sound system ni ya mundu ungi na ndimwisi na ni ukie nayo na kwanyene nabika yumbe wa mbobikayu omundu no nukwenda wose mic test na akenda kwenda witumia mabia muno mekathele ongele angi get the sense you ikethia mundu no wa sound ona witumia mic muno ona to kwenda umongela ngalama ya kutumia mabia maingi kam kabisa you woka bano ngali kwenu engi nobe mundu ngi ukie ta DJ na ge DJ pe ula musamu wake wa mbathi wendete na kwa ta MC pe mbathi ile cia kwa nendete yu ikethia na mwambikie ula wathi wakwa kenda ni pe bando na uo mbiki angi akwikia ula wake you with is like we are mixing the tastes wangu atia lakini ila no kanye nguka na sound system yakwa mbendi na ngalama ngwendolika undu sound system ezu ne betwe anondo me mabia mama ikyundu ngwenda nundu bena cost but cost ni ketativo na ndikwe wangalama undu ninye ngweza kuiwa yuo kasasi and DJ wakwa ni wisi musamu wakwa nye inde kukenga no ngama patwika itu doje MC ni wisi wathi ula wikia ni wikia ula wathi wa ndiye si mwini usune weba ula wa ninde twambia ninde twambezia iyo nje yukwithia kila mundu aliketolika ninde twambezia na yutwetho cha muthembie kata avoy na ngukulia waiter anenge gasoda kenda ko ikata yu tuliketu ni DJ wakwa ni wisi mbathi wa yu kukothela akwikia ula ungi theanze yu monde yutwethe aya you do amino theanze twebikanze yu kila mundu wa manajathi jegata ni jambia at least you know DJ wakwa ningo coordinate na DJ wakwa nesa na ntwa because azi akoya ni wizikala katika kawathi ka musele. Thank you. Eka ukulie kindu ni ukulie nukwithia pe client wa mutwaia proposal wimu ya wina kana ukata package makona taitomo kana meona ta we muno kuika biashara utekusisema wendi ma client pona the nosu saingi ukodha kwetwe nundu labda wina ndo maku but the reality is ila nye ta service provider ta MC noka nanguka na DJ wakwa nanguka na technician wakwa nanguka na meyo yakwa kindu chambe meyo yakwa nini misi na nini sio mituni wasiola musio wende siando na yupa mwisho kala nenda kwa device client ni kana the cost ikethia nzi nundu ila waikuita DJ yokeweka okana means yake na aka kukuotea cost yake na transport mundu wa minyo aka kukuotea cost ya minyo na kakosi ka transport na kwata MZU tyo wezi ndi ambako kamao kilazi yekengi inonukie na cost yakwa na transport you see there is three transports three transport in one point so I advise the clients whether mundu la wina keni competent ya kilo kwenda just munenge package iswe na mwisho ikethia wa mwaka ende twende na kunena ni Kinengo chake cha Inengo no twakomanite na kivinda kana miaka ina gumi I remember na ende twakomana inge mundu usio wangai okunena ni Kinengo kiu chake na ende pe mundu wika kwiwe MC Mshamba na be anoma kwiwe tena mayekwese na be ngime kwese na twende nenda tasi umunitwalika kiwansana exactly. Na ni wanengwa kaneni niko kwa uyu umboche ambiye yikoma you ni na asandi yunye kwa masitwani ta MC DJ Mshamba na ninye mwene kaneni suono na nenda ukulia mundu withia atambendeti ambeke for some minutes nundu ningwithia ninye ngwatilele chathi na nenda yutwambiyeo nenda mwanake aingeitini nake mwitu eli kanomba yukenda maetwe na tuamba kwete mwana kena tukwete mwitu na beki ngwenda weta nyendi ne ya mundu athina mbesa lakini pe undu wenzoni kwete mwitu na kwithia ndwi na kindu kwa utabadhali nenda wezizye na kingi ngweta nikana undu wathi uyukoke pe mbesa ndosa edewe na kitambi ndo nengeana kwa uta unongwenda mwithime withie lebo yaku no ya match at least na you kumabuyu you chathe you kivulo
Chathe yu kisonga yu. Kisonga yu songa mokitolika tiola wathi wakwa yu wa the kabisa. Wano kuimanjini the agiangai the wewe the hai moko mina kauyu yuni meki yakala kaku moko yu toma buyu mokolu hai yange utata kuona kibeti yuti ayebotha ya kimanzinta kitona sake bangula kitsongete othunga gikatiana ya Mshamba tutsongete utsonga chathi gugothela ikethia nenge namba yaku witawata nenge kwenywa no uke matiliko nina chathi no uke matiliko thank you sana ekakukulia kindu kingi na sisi ukuwa kukana miaka ya kuno miendu na industry ni ukienge ba MC ni mongele kile tu ndona butene mosa kindu chu ata kuona we sindana na tiko sindana pase lakini we kuona we industry kana competitors maku me andu mao ukomoni nangi enye tumbi enye kwa nona ne healthy nondu kindu chambe ila twethia ingi twa create job that is a job creation na yukila nekie kweli kilia bandu bakwa niweka my package is very special onogila zya welezia MC nendo na MC ekutuma kwakwa ekwa we uo kwenda nditona thikwa Mshamba yani I packaged myself in a special way with ya kaindo kala kakwa nika ni unique na MC ungeona akanjaliwa akitonoa anakonga ukuta you see yuko ni man device ya as they come in this industry kila mundu kana ka passion kake kala to momblandi nako ukwithia at least ba weto Mshamba muonona yani wako na visa monela kwa weto Mshamba yutau taliki nana pena chali cha Simon Nzuba Kimanski Masaku atwanete Masaku mutumia uzini we manager wa Machasco wotabau ni we deputy manager na you pena chathi nela manewie ni Mshamba okoka everybody is calling me let us meet there let us meet there na tutumie kina online yani mende matumie manzie ku practice so that is what I can advise the upcoming to me they are not challenge to me what is there nenda mundu ambeo likasokweno a package na Queensland undu we ukwenda daka copy mundu na ko linu kwithia be mundu kuka aitwika MC na yati ndikwa sanu thuku kwithia na mentor lakini be mundu kuka yu ithia ni MC lakini niko undu Mshamba wika yubatindi wa mundu ambose na bena mwene yi content kana mpena mwe original person mundu sia yasi kana osio mwene chao mwene original saisa kwithia buni pena nuko iwe maingi maybe nuko iwe saingila mundu tae kwa afford nuko na twakuthiko sa MC cheaper ulo kwika kindu kwika exactly be kindu kimoni sitakuona katika industry ya Kutwaiisya Syathi pesi ndumbingi nguona bube comedy be kindu kita wa hype man ana hyping na ende be Kutwaiisya wa Syathi yula ni MC ka breakdown ona be ungiwolia eta wa program teso iso nina na MC Karep MC Majira na MC Munduangai na MC Mula na meka lianzi na toa nena ni that issue wewe MC no we programmer no na comedian no na buni boto dinyo changanya clients maito clients edia kuosa comedian akuge mutumia ta MC you comedian we edia more hope ko the chando akulwa kana okay te kuota nyambeza na kuota nyambeza andu medheka mpaka medhi kwa tilangeti meno kete mwene eti wa kwa na mbona ndinaona mbeza akwe makumana kana eti ya comedian wako the chando yes na ke MC ni mundu wa kupain tune na kuchunguza na kosa na kulokota mbeza mebukoni yandu na nzia sionze mala ndo mokite watu no umosia no mpaka wose ina soft way ukwiya umesunga ame mayonga malaini ame zume ndio sunga umwe wasunga na iwe wekanga nyata na mundu muima eteana mundu zyo kuneana out of or nothing but they were offended akito challenge katika dancing platform mwezuma ungesunga muno umwe ndo ilo sunga mbewa mwene chathi wesunga mbewa mwene chathi undu ni woto
nundu kona umeange ekwatie mutwa ya tilete kitimba tilatia aitawa gotwana aumeanzu studio we Syathi ni wailo kusunga limited yo ndo azua zunga muno ngosa angili utuno sangili imuno nakazunga naye na muno nakazunga usonga bukatikati yuzi ndi muno musenze twiba musini wa Kitui atwende no kwatiane na mweni witu ndeni wa Kinengo cha Inengo wakatano omu ndeni MC Mshamba no kwithia tunenga social media handles yake ndeni wa Kinengo cha kele ende witu ambao thiumwa na tuishi ukethia tukaivasa Syathi wa Mutongo TV ni na ukethia ingi na na utho chende no Kinengo cha Inengo wakatano omunthi itina wakobe na kiao cha kalawa na inde usiononi wa ndeu twina mweni nake ena Kinengo cha Kutwaiisya Syathi ena Kinengo cha kuthekania na inde kwa kube ena Kinengo cha OMC no twende no kwatiania nake muthinyani omunthi nitwa Salsha Beti wa Mbua karibu ingi ndino cha Inengo asante twiminia kana tuyasalela bala twatiela nitwethia watu tabe yulu kibathukanyo cha MC comedian na programa no twasikana MC ewe kana wakwatanisi nundu wanye na kusisia ningonete wika Syathi nabo bandu takunie Syathi mu by the way exactly I remember nanjizika ewe siongiba aye ningete tiwe wa ebiwe niwe sione mbesa no kukulia ndiye na thindi na thuku alright nina kuonie wika comedy na comedy yaku ni nzio nangwe nikila sena kodunga mekamana na nina kuonie we MC na nina kuonie programa no wasikana my MC yala mebo or you especially yala upcoming mayani yes indusisyo ndeno nginyethe client yeba yanza awse comedian MC na programa kaindo kuyu kena ka challenge banini nundu weta client you when you see what you want in your event pe my MC for example nye ndigwe kathia mbatinga ino mbathimite I can program, I can be MC and I can comment and at the end of the day I can dance to entertain the crowd. Kinengo kingi That is another package of Kinengo. You see ndiko yenengo ne mbingi na badu nene ochudu tuonge tukanene akingi yukunenda kutabiati the client no kwenda kendo chake chumenesa you can go for a one man show kuna MC unaweza enda upate sote na ukiona yule MC unapata ana hizo pitu na unataka kitu yako isoke mzuri iwe mzuri thiwongele thiwose kila using MC comedian ukomwongeleba na still whether be kaindo kena ka weakness we manza burongurama ukwithi andu azu stage ni tatatu kenda ma coordinate sindu isithinesa lakini advisory it's better you get a person who can do those things at once it will be cheap for you itakuwa bei rahisi na ndumea tumebau tunene maundu makonetie Syathi Syathi nini sini mbingi na Syathi ni kibathukanyo na kaingi nuona abe andu basi ya nye Mshamba ndieka Syathi kina na muno Syathi likia wani cia mathiko ndizika na be Syathi wa uteka na lebe isio wika sio ndeka niloteka utabio ule akwika niki na ila wika ethia wika sio nde utabio manage hata kubalance nundu ti Syathi sio nde cia kwitho otano exactly na unique uliesio muno na nundu andu mailite kumana na ma MC maile kwithia Messi pe ma MC mata kuna Syathi cha mathiko na pe ma MC mata kuna Syathi cha nzoki mama kuno Syathi cia ngaba na senator Makuka ila Twitter corporate you see but kabisa you pube ka talent kalika nundu nye wangitia Syathi ni cha mathiko I go down na ngusio kaingi ngwiyikia musamwa musiusu ukwithia it's like I'm talking tanumete musiusu ithiandu mamusie ne twina chepa ithiandu mamusie tutunga muvea I cooperate in that ukwithia wona mundu kabisa no likile musiusu na ukwithia nitani part of that but nina ka crowds ka combat muno ina tuteto twakumisia andu ukwithia at the end of the day no tuite na uite ka you see that ka combination but that
cannot come kwa ma MC ama kusoma pau ni koni ndika talent pau kena ka crowds ka ngai na oboye ngai yakwikie that ka package kau ni koni ndika mumo ka utoma ukwanisia package iswili you are crying ne weyete na no the kete Kinengo you see na tindu ziwezi manage yumukuko mina chathi chiwe wa MC usiyu amenjaribu. Asante. You see, lakini kemo. Thank you. Tikala nilie on dino wa Syathi muno na ni ukuli nikwithia we MC wa tene. No wase kana Syathi la sibo o you na ma MC ala mebo especially Syathi sia ngasia muthoko. No wase kana muiko munini ndwa elite kwika Syathi. No rwa kwithia be milile sithi aba ya. Na no nasi kana muika wa matukwa ni matwa na kwithia sithi sumata siisi. Yes, twigite nundu ina itwe tukwenda makamuhini twithite twi macoverate na ma MC methe andoi muno kwithia MC withia na talent ka ui extra mundu usu abika bandu agasoma kila gikwendekana na wethia be bandu gukwama agakulio tesi ukethio si information yesu tene yuta ta most of the guys branding waters mumbinge muno wethia kwe mathiko tunganzi aba ngamine aba ngumwe abe program lakini wo program wa miosa thiwo ukakile kina wanzie kina pangona na wa mina mathiko azu ndwe the problem na ukwithia ni makuna they call to consult ndu mundu retikila kwathukia we na bae mundu nengwo we akasia ndakwenda kana kasia undi uelewa ni kuna amino mana we osu ni wanengwe abutha kwa mundu la win conversant on that akoza mushene akugetungiania na kwa ma MC na ndo alasha nukupyu in the world kabisa obumeza ni masoma akili sienu memumelia na nyenga ino nengete mumo na ninye chairman wa ma MC ukamba ni mbaye wewe ala ni wa MC nitwambie kuja ma MC monze na ndio mumbigia bamingi wego with the MC kwa kuno kala kama bekange wathio kuna mbuya TV ne. Thank you sana. Na indi twende no kwatiania na MC Mshamba ni Kutwaiisya wa Syathi ni muthekania na ingi no musongi umundi chuni kingi wongela kati wa Inengo sia kila nisi indi twiva musieni wa Kitwie then kwendo kwatiania na itu namba ya tumani mukuve we na Kinengo no manda baloto no chonania ile 3 kenda 1 niyo namba ya tumani mukuve niyo tono tukwatiania ile 3 kenda 1 twende dambe nenda kukulia industry ili hata na muno kukulia kwithia anuma Kitwie mevata muno Syathi exactly na anduma Kitwie mevata muno na Syathi no we pia ma MC make it hata mengevite industry kwao you ili hata industry kwao you ni comfortable nundu Syathi ni mbingi na ma MC mena mbobika aingiu nundu kila weekend kila MC ethe ana event Wow. na be event itakwata MC professional imanisha mose mwalimu la wakizioju umurgo ni alimu nemo makotho kombe wana ma MC you alimu momo sa wamekwatilila ethe MC ni manakosekanie so business number market number with their challenge to my MC kila kivo you ni okila wewe na weta kutokwanzia MC ondu we package ite nondu palio yake yeyolo the packaging strategy of the MC no yo determine ya palio yake at the end of the day weekend no kije ithio ndema MC ni twathiwe yani lakini MC omwe betwa ngilile MC unge betwa 15000 na MC unge ta Mshamba nengetwa 20000 na monze me same platform same day same hours like that package matters you MC no ni mea kila mundu epangeneza olu uyo nguti betu kwanzia your package determines your value so you must earn your value na through kungea maundu kwa ndoni waichathini na kingi na device ama MC whether ndwi na we asemba chathini chene okay kalenzi ko yakatikati uwimethekevu uo umane undu chathi usi ukunito no Kutwaiisya unge material no kuthiwenuke if not so ambeka ila we na chathi ndo ambeka na konie chathi kimaneko wagunio nenda ko kachathi cha kunuge uge wose otutatu uthi chathi cha kalele wose tuna uthi chai cha chibukize MC wose tuna at the end of the day ukethia we mukale kumakila nundu we kalele atumito twake Mshamba twake na guo tumite twa Mshamba twaka na twa chibukizi na twa Kalebu na twa Manjira kwa twa kila mundu yuzi utumite twa kila mundu pana mbona wikite Mshamba MC Mshamba exactly isi umita pa in bland in bland isitwa yeye umie nye ni problem ya wime na pende tonda tamuka nesa sia kisungu ka se salsha amba kwa se salsha amba kwa se salsha mwana
Inengo tabia pende to ndatamukanesa. Takwate yani amako sisal. Yesu ndiye Soweto na kwatuka. Kilangu kwa. Kilangu ile yangu ndo mane. Nondo ni problem ya kaweme. Tumanzite njina ilitoka wapi? Nondo ni thina wa weme kuitoba. Ni alama weme manene alama Sowetwe. Ni usibamu Yesu wa Soweto special post special MCs. Yue there weme akwa nije ito. Bende to ndatamukanesa. Yunundu wa kupeili kutamuka mateto kutamuka andu manzi yo kwa wewe Mshamba we. Wewe Mshamba. So they developed my brand. You know kanezi ailangu meti yezitwa yingi maenjoy. Akani manengo hiyo. Then I come to be MC Mshamba. Fans maku kana mashabiki maku. Ni mama ako nenge. Mom they gave me the name. Nondu wande to ndatamukanesa. Na maybe no one kana before wambe kwitikela isito twache yenye unit wa MC Mshamba. Isito tuno bibi no wa yile kana uko na ndo sitamai kwenda kunene andai. No na ndamonda. Oyi mundu akabambita wa Mshamba. Mshambo. Nine wa yengomba lakini ila na convert etumbia brand yakwa you know kayu kwamba itwekithia na sindu syakwa ona ngali yakwa tine miandikite Mshamba ona samngwa syakwa naandikite Mshamba ona kana gakwa nikandikite Royal Mshamba yani na lazima kibeti kiyenda but one day kibeti na chete ngile communicate basiani na this is out of the name Mshamba. Jambe ani nalika box. Kundi kundi na nukundi kwethia wina family. Ngoma ni tena family akuko kube kundi ni si wina family. Na besi ndo my MC especially ela mundu kwika comedy. Besi ndo si hata si ogela mevaka. Family akuyo sa hata Kinengo kicha kucha Kutwaiisya Syathi na kuthekania. Kwanza pa maumu na imagination na mafikiria au but nondo netweka longo somethia my wife na musomethia why I do this, kwa nini nacheka na wanawake, kwa nini nacheka na watu, kwa nini nacheka peke yangu. Nikampunza inze kaniweka weka practice unakuta nacheka sana. Ni weka practice. Giga practice, how can I go to the stage without practice? Ngwangidia ngunywa chei singubanga tsini kuwanga tsini ona ko mwene nini buraisha ni wamwe ani webanga tsi ugono ndo abanga kaido owatheka no woka beba the crowd wona uko enjoy the package la wazovya on a crowd will enjoy the package movea masami tu masembeta muno nenda kukulima kuliele na twimina kuliambe ni challenges siba ila bado siobo and then wa industry la wewe wesileta mundu metoke challenge no price in the market though anondo andwe manokangia ingeju though ni we trick challenge na wanze yo there you gwithia mundu wa makuweni nendo kuivongilie 10 na mundu wa tumia mauta na ekwa if you don't come aungovo kale MC Caleb ni wa makuweni aungovo MC Caleb makuweni ongilie 10 yuko the market ni na pladi kidogo ma MC mengi ba na kaungu kulio ma MC mbatu mande unakwemea na kapake njiko undo nokoke malazi kana yu client yoka thinyo ndemwe bithiti ondo tu level imwe lakini yoka kuvinia wona to tena uyo kwivya ngilile una live market and the market inaribika na unaomea Mshamba anaomea na ulonge akuumea. Asante. Pe challenge kingi challenge kila kingi kipo ni customers wamwe akunenge buya ekwema kunenge deposit ekwanga kuiba ngukwiba twebika na siwosi wangie kubika we waone ezoke kukunia simu ningwati MC molange bya laisi na kwa nini na lele mangu ya monse you ni Saturday ni ya wea na ni wa withdraw my agreement na ni muthenya wa mwisho na ndana kunengete deposit. That is a very big challenge. You mama zingatinda nimboekete na ningu nindi ya mbeza na ni wizika soma kuyanga kuebangilie 10 we tayari wanze ya kuitumia in the budget ni kwaje kuno kwa kwatia mbeza hizo tayari ni the anitho ye kana ngwa kebeti na getwa swimming weekend hii si the aside lile na mwoka kuwa no money unaumia. Muvea twende na 10 ningi nundu masami tunaona mandela twende na kwati ya MC Mshamba then ukwenda namba yake ukwenda kumanda waloto no mkwati ana sindu sia modembo sini sio kutunengelelia oyu mbe wa 10 otondo ni wetinye kwa mazidoni ta MC James Mshamba ni the an hotel pa opposite police station yake Tui pa ube hotel ninye nilani ya police canteen yake Tui ne bau na wabikano ya na kila kindu no kwata bau kilo tekabu twikobethacia na ni lazima twebe nundu twi polisi yubu bandu amba kutukenga kingi ni
katika katika Facebook, katika social media. Facebook nitawa MC Mshamba, kampuni yako ya decoration itawa Petsan Events and Deco, nayo kampuni ya catering itawa Kanani Caterers, na kampuni ya sound katika Facebook na kampuni ya sound itawa Mshamba Sounds, na yuwe thioni no thi wagitia account ingitwa MC Mshamba nebo thi ukitia chindu ila uneka weekend sionze wathi katika TikTok ukitia MC Mshamba TikToking neva una twindo pani twindo twa kuthecha na tula tuonde ni kie weekend tuonde ukangwikia katika TikTok. You see na YouTube kwa YouTube nebo MC Mshamba na ningumukulia uthi weloele naweza subscribe at least kenda uninjenge. Asante. Namba ya simu ni 0722 69 22 14 sio kelela 0722 69 2214. Asante. Na kuna time tukumuthena kibeti jambe tekelie paisa utakuna simu yakwa as long as you are agenda in business. Asante. Ndina kwanga tienga likosikia mitandao ya kwa hiyo the Facebook, TikTok, Instagram na valabando na YouTube ni Salsha Beti haningi ngaya twiki yai twikoma na ingi mbinu wa kilungu cha Inengo wakatano ngi nitwa Salsha Beti wa Ombua.